ing namang nar son sing timung arong lapen men hansia rong to dampak si edona hem ong dung biri bithung kana hok dun di phurong jang phong arong ningkan phoke pichok ser talin katalon mesen pen pachun pon Langsumi ICDS project atum pen ni create trokaphan activism against gender based violence ajai mek keteng pon Jengkha Higher Secondary School along Jengkha KSA head branch atum tok lang lapen rakyat buthak chirok tok amai paman pon Malongari Baptist Chingroma mayatum hong troksi pre Christmas mesen pen kapachun pon Birta ke lang rado anuphan kardom pa jelo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen Puarong supi pen kahilo kilometer ke thom pliarong non malom habidang nar kete dampa kajok rongarada tum kap heria songsi dokoglo La songsi ke damtang mati jong ni phai trok siar nita Diphu police station e parlo chichar lang so habaranat ing namang nar to dampaklo Bangso along ing nam rai ko matum lahai ing nar kiplung ji pualong Mongol singti mungarong amikar kalitang elbano teron tami cherap dunlo Bonta kalitang elbano teron ko pai ke lang nuwa jok habidang nar kating khengamat Kalitang elbano teron acham dam nang juilo. Lason si kedamtang mati jong ni phai trok sia jota ing namang nara dilung gita sram son sing timung arong pen men hansia rong to dampak lu son sing timung arong amikar a hem to dampak si biri bithung na hokdun etlo lapusona pora hod rong aradatum ing nam rai ko matum phan birta pilu lapen ing nam rai ko matum ta pali dunlo bonda ing nam rai ko matum asai ke chikle malong radatum ninggang sam selam thi chipaklang pon men ke kolom sing rong pi nilidak Gita from sonsing timung arong sorlo apen tuwe bangke lason lo nili hemalong prai 8 baji alom lo ni tum an sudet pen nili pai bari long asi du masi laso asi pen tos klandun lo masi pai bang ing bai bang lo amat hema soran ta kapiri masi hongdam katlap lo afid bangke langnam lo ing narsi ke ba Amat tebok terai tumpan than lo par la soang nar bangke pu nili hempen dam thujui si pu la aberna dam jui lo amat ni tum kadu gaveta atu we bangke bang thulang mene ba ladak lom sidukta dukok lom mati jadi ang narta pala soang nar phan ka phire joini emek yang hai he jo pang thang hang jo hang hai la son sidolo and then nang litum la inar theklong lok pen forest tuman hang ikloma Forest atum pan nili tumat ke birta longle sita komani pen birta pen si bangke banglo forest tuma banglo sita alang le tum pan nili ka sorsa lo pukali ahokalam si puji dak la tuwara long si gari nang pasang ulo gari hum truck sinar kep banglo wang penamat si hala I spot aingnar aking bot ke sagadim lang namang putat ke hangkon bor isi pon lo la tum na ka phere susu kali Amat hala aber anang idun ta inut bahini jene tene nang dun lo amase nili bangar julo ingnar karplung abidi do igi ma po wala tumanang kubangke thangda belo ni tumta yu nupak siwan krai chot po amat theka theklong lo khukuri isi hini sinang chot krai chot amani lipulo ingnar karplung e khukuri pe kat ke bo kali den nang po athema ilitum Karbi Longri ke Diphu long ke ahempi pinak lo mati hodi ahempi long masi ingnar ka phire headquarter long masi ki do thai ve ajo phir lo ekdom hangju hanghai atumi nungwe head bank kala nili tuma part chot men hanse pudo la men hanse arong masi dolo la soangnar jo pang thang da dak sidolo anpar ka tumi narlo suni ta dak sidu thukok lo la pen anpar ta ko tuwe banke chitta bokhalo pojo nili hem ta ko nangli thurok lo amat photrok do pu hangju hanghai bang abari phengnu pene ke chodam hangjo hanghai lo sita atumi narlo suni ason ke latum arplung melo ajule dun thekhe ba dunai he pusita ta atumi ason arplung pede si tuwe bangke ako nili hem nangli thulilo
pulo dang te usumar kibi kitipen ajo nasi dampo ba ok thedung pipenak pa potsili tumta phirenang kok adontin sita me phirenang kok hem le dosi ta me hem ta tongnam parai porui ta hai pula so ka phire pe na jok se munitum meg jang hai he bia he la puson siman la tila por la puson ho khotona bang ke dak nili hema apang mate hapu pong re banasi son lo ingnar wang lo masi nili tumda ka pheri ong lo gomi long lo sta nili tuma tholon hai to se hema do flip lo masi non bang ke fresh tuma phan kachun rich ke la hen lo jona lo sami forest tum la dak alom nang do nang po mani ni tungki chiri thek thelo ajota mani tungki hajara chongda na kok te ma lasi ajota lak po megjang rong po ngi hai agom chelong de po lasi mo pini pina det pote anang tum adai si anang po laki lapen ke thegi ding tum hasta me chuni ri lo labang ke na hoken sta me ni tum hanam por ipidun bek na po la dak to tuliram ro hang hasta lapen juni timung hasta me chuni ri lo anang li tum prabjin pe na sa po da ba ni tum han na pachun pina po la forest nom han ke ajona lo sta me dak nang bi klung nang po mane la so ang na dak pen dam di tik ke ajona lo sta me forest nom bang ke nang duk klung nang po bang le sini tum ka chun ri kang tum bang ke la lo forest tum pusa me jong si ne tum rong so ka do ve tum phan ki du lak tum phan si rap ji ning hang pote nong son analu ta wang ra asap so ang na ra phan ko son si ko na si do ma ko na pen si ke plum me ji ma ba ke nep ni pusa ta jong si la son jong si do abidi do pote nong son analu se ta wang son te puya sini di media through hoi pan ni di forest tum han na chun ri kang tum Dipuarong supige parlo rongjang phongarong kedamtang ningkan kresir kebra troksi kebra pli matijong ni phai troksiar ni si rong chukim ponlo lapen piningan ke ningkan phokep anang choksi kedamtang matijong ni phai troksi pen matijong ni phai nerkep ninia pharman sertalin talon ponlo kedamtang matijong ni phai troksiar ni rong isi kibi ki thipen chenglok risoejang sarmar sarpi maratum asonason kapathu kachepati padu ponlo lapen matijong ni phai nerkep por phai krisia por radamai pi padu ponthulo rongjang phong rongasar loklesor tok bipen kachephem phupon amayelong aluhia manpen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Surya Rongphar MEC Visit Crew lapen kaprek man pengge dotum chetongdu rongjang phongarong sertalin katalona him gedok ingthan ponsi mai pangcheng ponlo lakso hot rongjang phongarong pen kapaklang ponalu thui KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen ingpupon lapen rongjang phongarong along rong kera hempen chenglok street light lapen kaprek kaching thora sayamu ki klem ponang jia puthak rongjang phong rongasarari deng pen pinpuralu CEM aphan pajirpon la sorong jang phonga ronga radatum akinang ji ason ke doan la pen kachuning ri ason ke doan kapachun pon ji aphan CEM pen lamchak chipi pon ning si ning kan poket jok so katalon along lipan alusar pomen pen hang lo ning sampik lo pen dak pin puro lo nang pian tame Karbi Autonomous Council pen isi pen ke klem pon je pan muningan ning kanang mo kapetang je pan ni ka body pon je pan si rata thengno jai pon la pen ke ning samo la dak rong yang phong je litum Karbi sunim sorong aje katalon ning kan pokep chokelo sertalin ning kan lo la dak tame la sorong ke chok piningan ke ningkan pokep lo sertelina ningkan to katalon no long ke nilita na chitong no dengli ko pai lo si dat rong sar ke hai pen chek lo ami kartu ban ning long pen chu si dat ching jogi ko le kartu sini kaki kalam ni pen di pagi ko rong hang doktor rong hang sarta pulo na lutum da ke son dhrom du sitai sura se jap rahok itum la ka dogwe pokoknya itu rong Christmas itu profesor Klempo aku orang itu Februari sekolah kiban palon po lan kan itu silat ke piknik annual piknik jopo langsung si itu klem lo singrum po po sini po license na pen siabang na tum pas ninjeng tum te sita itu mah hokalam ninjeng kau po hudi si itu terak mereka biar keng po hampir ke joy de das ngom penesi langsung ke carbo saja ni tum lang par per dogbi tang berarti tela
Kini hatang singat ahyam dan printing ciwa itu orang yang pengasal ke jatuh parti dah rong pewang na lapen ke astom tamne elvis cuma jatuh parti dah sakna elektron cibo na ni pasti sakna hanti pen na halam so ke cingwa ya teng pen ni tum padu pun dapat ke pinian ni ta asal sin tum ni kang samu dulu dah sini tum ke sir ada ngapret asal klaim yang tentu orang yang pongkel data asal ke step ta ni tum time lo pen pinian yang ta langsung misen bus intim citegra kalau orang tuan yang pong putih mo dolang tanji langsung por petangone yang tuan cerolo mo picita di bawah. Langsumi pi ICDS project atum cepatir pi pongsi biti bachao biti parhau puathe pi en pongsi nitrokaphan activism against gender based violence puthak ticho marong pathu aklamalong cherok tokamai pamanpon Langsumi pi ICDS project CDPRO Juli terang pi pensi mai jepahem phupon la somai long circle truck supervisor atum chitong dun la pen ticho marong sub center pen CHO Rupsona BP ANM Kabita Gogoi Mirdhan Federation Chunbang Phi Chila Ingtipi Self Help Group along Nimari atum chitong nung si soarlo atum aphan Keraikom ki pithek lapen tok lang ki pacharli akinang sotpu aputhak laso cherok toka mailong jethan chimumpon Lakhain ko rapho nilip ke parlo borpung arlong vutialong malongari baptist jingruma maya tumpen arlong vuti baptist church along matijong ni pioneer kebarni Phong Troxy pre-Christmas katalon pon. NKBA Maipu Divin Be Arideng Pensi Pendela Hem Ingpu pon lo. Lapen Ciklulong su kapangjar ajay mek deng pon tulo. Bangsolong Reverend Tenson Be NKBA Executive Akong Chunbang Pensi Jisu amahang kitek alam than pa jermi pon. Christmas ati pi alang litumsi pirthe akathi anglo pu Bible machi pholapen kripli angdeng enpongsi jumisen pen than pa jermi pon malongari baptist chingruma mayalong monduli sirkep an chingrum pensi phong troxy pre Christmas katalon misen pen pachun pon Jengkha KSA head branch pen patur pi pongsi Jengkha higher school along toklang la pen rakia puthak cherok tokamai paman pon KSA Jengkha head branch committee maipu humson teron pen kachepahem phupon amayalong aluhiaman pen Hamren regional committee maipu Prasanta Ingti Rap Chunbang Probin Ingleng project director Gun Farooq Ahmad Dr. Jagvi Kathar project in charge Gun Muhyiddin Abdul Kabir atum chetongdu Bangsolong non ovikimia tumaphan kichothap kilit uajok kimisen atowar kepadam je phan matha dunsi Jengkha taunalong Reli paman ponlo. Lapen uwikimi arisoe janga tumaphan rakia hormu pen kachepahelu jiaphan kachetong dun aluhi atumpen jumisen than ponsi la socherok tokamai misen pen pachun pon. Jengkha pen babuteron Karbi Longri Abirta. Secondary school along Udom dak Jengkha KSA head branch sahin pen patir pipon anti drugs awareness program ki bipon labang chorop piklo kecheng alang itu masih coro paprang po nasi badak Jengkha hawar postame drugs ke cuci det pen kado kowe Jengkha hawar ta kapami senang po alang itu matha labang ke itu mahin niltum KSA central committee ahin pen coro piklo nasi drugs lake akai no pik ahormu pu alang litum ta chini dam pen jong dam pen nasi alang litum ta pini labang so akai loving pen sami alang litum NGOs ala nogang pen guns alang litum san stome chohang pon spokesperson lo lasi alang litum tan che tongdun pen ladak Jengkha hawar kacharli also martom han alang litum mathengno drugs ki chu pen lake heno oke pran phan alang litum ka dok ve klar dak alam ke than pon thek alang litum
panda choro pik lo alang litum la ansi ke than lo je drugs ke chu pen ke ok epran la ke hino pik alang litum ta than pon pen ladak ining the lo je pi lamang so a program dak KSA jengkha head branch ahin pen alang litum patir pi pon labang so program ki bi pon pen kapachun pen labang so ang thek bang ke ladak jengkha war apan mesen po ining the pon si kadok we alang litum han choro lo la sinil tum ta ning the pon lo dak jengkha hawa labang so program ki bi pon pen mesen po pusi Pinya Abirta lang si Kangton lo, Kardom.